Amansane, Winyano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Yo abusiafo. Yada mo nyina se wo otwen pa amatwen yen. Na so wonya hunu mejo de a na the spiritual hosit. Esoa na wani da wo hwe. Ebia na odoma nkoma domon. Na o ma nimdie bi, wa ma otumi bi, wa ma onyansa bi, wa ma osua hunu bi a ehye wadwenem. The cases. Okay. Obia was Penny or Akwara. Okay. Obia was so to me. And I do a cry, young woman, no one in the day. Abusia, the spiritual hosit, ye gua, a juada, and a yawa de bia. But more than answer beba spiritual hosit so. Me pacho, we soon some nipat kwa dia. No nim soon some bia, now the soon some be her buying, and now tear her buying, and now you doing sine, we are cremony, we are suffer, we are D for. I dear be a winning ye biara, now pesa a man santo on cano, and find show them. Your education and your school. School needs our classroom. Building, what you say. And education is say, Obia, oh, yeah, the thing is, you misquoted definition for the thing. And also, Obia or Pamade, what you say. The person is well educated, well trained, well skilled. It is education is when you acquire knowledge, skills, and training. Ada odomanko obo so ne asase eda na se ena awrade abie kwan ede amaye enti na bibia eda na kwam na obi wa bisa sa fidie ban ena wani guso awohwe eye Kumawood TV afide kase agentre ha ewiase nyina ehwe na enyedu adwoada ene yawada de a ene na agro eniposo na obi bia bo adam etene TV ho a ohwe the spiritual hosit ya wo Kumawood TV afide kase eso enti abusua ena ye wo adeoye edema ho da bia me sese onya hunu mejo de a na ya adesua ba bia be hia me bia kan hu se me de nimdia wo fro a wonnim ebe wura wo tirim abusua ntra wi ase nkase bibia ne wi ase ohwe onse dura no pa na awi a wura wo dam a wutim bia dan no krampoto edu anadwo a wana ka che ose ya to prom ede na wo anadwom bibi ne wi ase a kampani se ya da ya to prom bibi wo nti ene ya da ya to prom na empanisi ya pe be hunu nti ene ye kumabo ahuri a ne ye hwea ne moja na hwe enye bibia aha nti abusua ena ye ba besua de na ye de ye ato ye nti se na wotwere ba ye da na efridu ada nti na ye bowuram na enche na introduce my guest we new guest kra oba efidie so we me ya me ba na ene oba besane ne emam amwo hunu na o se awekene no aye adwuma osori ye no they say mrantie na gie atom the mrantie de ye adwuma enti emayam so hunu bibi say ya ka hu se bibi ena eba enti mpane se bibi bo wo se bronya me am di dwumade ho chia me di Major Prophet Charles Opokuda akon me pa cha ofra Major a Major so pa na eba me sunsun dwuma mu de ya ewiase nyina from the great oracle 1 sunsun nyina hene sunsun mu nyina agya baby ade fa me ginam odoma nkoma hira me da me ho aba kakra me ba ye beto aso Ewia e fa shop na me hwa de o bag bra ade enna so biem na tell me about me share me see you ba queen why me say bra said your time about mesha esia gimi ni me fiefo enya de aba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time about mesha ho dance ya wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time about mesha enya nu ko de na nu mato a wontumi ani die no wadra ni time about mesha edwe enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time about mesha edwe ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atridie malaria ibi ansa ayo se time ni TIME time about mesha afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no ebe trato FDA ahwe edwadie nkwato yi mu agi atomo se eye mense nye dia nanka malaria ye me pasa
Ade mo tumi mo ame. Na oyi mama. Menye drum. Oh yeah. Your friend nye dia herbal mixture. Eye malaria do papa. So wo ko hospital. Na wo say malaria mo woni bi wo moja mu a. Ko penye dia herbal mixture. Ebe su malaria nyina. Wonu mu ato a nyanya dia herbal mixture. Wonu Kumawood TV. Yabusiafo yadamu nyina ase. Yasan abanframam bio. Nana yaba besua de. Na asem tire dapono so ene say how demons and witches operate in human life. Ti asem ne yo. E kwan be so na ahonhom anase ahonmone ene abayifo efa so di dwuma e wonipa abrabom. Kwa mo fa so say nipa. Ekum nipa, eprepre nipa, eji nipa hyabere to amrem. Ekata nipa nsroma so. Ya ma enipa entimi nshine ana nipa entimi nkoso. E kwan be so. Enti na ensamo ye bekan ebi bo ntoma no. Ebi bo kotodwem na bo sisim na tawapampam. Ba bia wosoche na adenam. Buame ne ensua de ne enyi sa ache ne firi ho. We create problems and we solve problems. Enti na ensamo a ewo ho nyina ye ba betese ne nyina de ego ne ya kire okon abefa so a obetime yi utiri afase. Odom anko anya odom na wonhyira wo. Ebi a na afa no aba beka ho. Na meka wo say Dumadi obetime akọ YouTube so. Eno anse obo Kumawood TV e YouTube. Na onye bo Kumawood TV na se won saka live a. Abusu abomode ya say wo ba subscribe de amaye. Uwi a share mu obi nso nya ensam aye ka na obi nso nya bintie. Uwi anu like page no. Wo like anu aja comment. Sa nso na akọ Facebook nso a. Eno nso bo Kumawood TV a won sabe kan. Ukọ Instagram so a wo bo Kumawood TV a won sabe kan. Ye dem ba bi a enti odoma nkoma nhyirawo na me guest a me no ehia me ya me ba me ba pa me ni jere ho say o young boy tie me na urade be hyirawo ima na what to say yes I don't know odoma nkoma nhyirawo na sesi me hu wa che sesi no wa kakrakasa ahom na mo ese anase wa na no moduro ensu na ano oduma ko esai we ya bre ni so ya ka say Emmanuel why ni Emmanuel ba na da was me bre na da tea for so ase say oba ohun ma che odwa me ho na wato nsa afreme afidikazi so say ene memra na me no ma na che ensem bi and I was say, papa, you might Abranti be what's this so? Eja, Opese who said a home any Yame, sorry, Satan, any Yame. So soon that upon them, and a choir home for so a year Juma. Yeah, you might Abranti be our person who's an ocean as an Yamano. Okay. The Dodoman Kwasi. Ima na sese ai waka se we spiritualist obroni be ka se we obi a menka ne se sunsum sam de ensu anwie enti we learner ana se wo sunsum sam mu be ka se learner de ana afi na wo sua we obi a wo sunsum sam mu ana we sunsum nipa na sese ai aye sua no wasua bi ana okeka bi ana se okuta sunsum a obi wo problem oba won che wotime ye adwuma ma no. Papa, my dad was a baby. You could assume some more. Will be a program now, but I'm saying, meeting me. I want to say, soon be as I come home because only to me in questions back up and then Nancy enter now ABCD1 because all this is when Nancy not or children, maybe not all calling him. It's me questions more. We no problem no back. It's me up one. You say, come in, it was soon. Wow. Now, I'm maybe saying for now. Wo Kumasi ana wa Accra na wo Takra de ana wo he papa me Kumasi here na oh wow ya do man Kumasi and now quickly me pese e bo wura mu ntem okay ya ka se demons why any demon na why any witch what's my question na say so broni ka se demon D-E-M-O-N or say a demon
ne brofo ba ko say evil by so call Hebrew word mo Hebrew for no nka ne demon ka ne demon the supernatural being demon is DAEMON that is demon supernatural being because Hebrew ni abeka kire say your friend be demon instead of demon no why any demon yeah e just say evil spirit enti aka say evil spirit a omo ne ho anom and you aka say witches a omo so omo ne ho anom pameda wase esa da tie fon so ase you ka say demon no edin bi a meka bo maka ne say omo ye abofo demons no abofo they are angels na ma men kire mu say manipa enti ase de enti omo ye abofo no ni kire mu akwesi bebe so na omo ne nyankopon ne wosoro na they are all angels okay but isane bofo ba ko pe ade bi oyeye ana na mo tu abofo ba ko bi tu ye ene nyankopon kokodi esie enti ene nyame yi ne baaye because na bofo na o tu nyankopon so agina no na ono so wodom o tu nyame so sa no na ono so wodom na me pa che o we sunsum ne pa onyame mu de na okan de obo ade na wo kan ya na obo ade ankasa me ade we me na me ye sa ade we na me ye no no abetun asa sori atiam so no me ba beko ade we ya waye no ade no ebetumi asori atiawo se no ba beko how ebetumi asori atiawo e wo de se wo ye de ompe a ebetumi asori atiawo me na me bo wo na wo bo ade we ti wo na wo bo ade we but onne like onne nante kwa ni mu na ebetumi asori atiawo ade we asori atiawo obetumi agina mani mu na wontimi nyina wani ene ebi da to kan Satan bofo ba ko oni nyame wosoro okay ene ye nkoi enti bofo no to nyame so sa no enwie ni yi ana oba ade to no efiri soro eba sa so ne omo di nachi di sanse hunu ne nyina oto omo nyina yede eba sa so nti omo ena ya classify omo as demons because nyame de omo ba no asema nyame kan ne say asumdie wo so na asase so de oha na amane nko a imai me sa asem we se obo ade etra no oka me ne nya adwen o di ase me ne nya adwen de me ne nya adwen so kira o yisu sa word na me wontimi mu maten efi say ade wo na ayeye ana say wo na wo ye wontimi na ntra ho wato na ba me a me sabe ti afi wo me yam na mfra mabone wo me yam na mimi ni ya ni amedi hunu ade na wakoto obi a wo ye dangerous o kora wontimi no na ade na bra me say me mo mi ni bone ba na me ye wo enu ntina ontina so no ko otina se a onye nyame onye oba ade enu ntina ontina so otina ade so me mpase e be wuram anya say be controversy otina se a onye oba ade eto de yanka demon no na wo kire mu yi nti nyame de omo ba asasi so no omo de esane ne ma bone na se anamontu na omo tu no soro ne esoro a anwie pa ni nti no nyame de omo ba asasi so omo sa continue on e de ba enipa so nti omo na ya classify omo as demons okay ana se ye kan abaye so a baye eye honhom bi a otinipa mu otiye nipa ye mu baye tinipa mu e wo demons omo ye spirit okay omo ye angel demon no de ontinipa mu no de ne ho oye honhom wo ne ba bi yes okay but baye na ngasa de baye nso ye sunsum ye etinipa mu eni nipa ne te baye nipa enete okay enu ntina at times baye like bohu obi amane obi ha no obi atetia okom nyina no unko the root no na efi baye okay what you say the baye de eni nipa ena ye de enete okay but demons no de omo de enyom omo so omo nipa nete de but omo different world yes omo no ombaye adwuma na omo kuta special assignment yes this nipa and they use omo very good okay nipa na use omo but omo antim for omo pe omo pe beba na e bia mission na omo de ba no na very strong and san omo saniaba okay ba nya sa pa de di mo bi ntimi ka se wo hu nti o sanaba o saniaba aba be se wa na o free the kingdom aba be se o nya won adaje uni hwe se wuswa uni hwe uswa ma uni hwe nti se obeya adwuma o de be si na be de akire so
na be dia kire nso onya ho adaje because ono nso o mission ono nso ye no dey see ono nso dey all down so ono nso onya ho adaje nti beba abedu be yi na say abayfo no ni demons no na work together so they are all spirits omo nyina classify as Satan say okay ye make what you say nti demon e bia you see demon be like obompaye dodo obompaye too much nti demon Satan ma order say demon we ma say Satan ma order say ya obompaye bia angel we ma say onya ho adaje onko an wudi no aba onya ho adaje nti odebe man di wudi nachi di wudi nachi nso ohwe wa umu ha mpan na obonkra like umu ha ma no onya ho adaje di obonya ho adaje ne bayi nti obompaye sa abon se na bayi ne ba oba nti bon se ebia no opia ebia wo hu se de wo papa no opia akono no opia se ho na ono oba bia akoda na uji adu ogu ani mate eti abayifo de omo ha adwene abayifo de ewiase abayifo de no kore abayifo de omo ha adwene pa na ekwan be so na bayi fa ye adwuma pa okay like men kan say metio men nkofo obi me ni de obi atem men fa obi yire na menya de boni bi me nwi ade enso bayi ye me so bibia mo enye yie obi nchamade eba se me say anu an se me say sa ubekombe say bayi ekwan be so bayi no hu obi a ne ho ofe wa ho ofe nto osmesel wa tare ye se wonto osmesel ana kwan be so no mo fa ye adwuma e wo nipa brabo on se bayi no se omo hu da ache a ye wo to ho nge na onya de ne be hwew na wo hu se akoro yo da fe da ache mi do oba be minister ana oba ba ye bi aban mu ni pakese bi oba be bie shop oba ye nyuma akese a no wa sha safe ho nti obedi wachi saa bedi onya na hwie o onya na heba ohu ensoma wo de pie free different world how abasa asi so a sunsumu aba na ensoma na no wo hye me kan kure bi ko no one ebia ono bo afipam ana so one ebia ma bebia ma me na ode akona ba wiase e ba afipam me ka say wo ye o ma me nua very good ana wo ye wan kasa ma me ba very good ana say wo ye obusuani wo ye adamfo yes ana wo ye neighbor yes mo fie bo ho yes ana wo aso asia wo ye enko ne be ye we de mo trinkwa sa enti obasa no obehu akora na nsoma na oba no obehu akora na nsoma akora we de dachi de odbe be wias na nya papa ano odin nti wo se be wo se ye sha ase ne ya anya wo chena mpu e wo se ye sha ase ne ya akora keto na ya wo no na akora bi e bawu ne bia ya na akora bi ya akora no enkora no omo bambo na omo ni bambo akora bi e ye bawu no bia no onya free ne na ya na ye mba fom se kima o bambo but die e ma bambo no e free akora no ho ye o maame o papa okay ene onuanom like sa omo ye ma bambo na free no ho e ye omo a e kwa be so me chirim de bambo no efro omo ni maame no wawo akora no e wo so o hweso na akora no na da be udware akora no but enya na ma obi ebi ana maame so make us the first time frɛ maame tio frɛ ana sɛ frɛ obi mvan sɛ hospital on bet match no udware ye ne sei ana sɛ frɛ obi a mvan sɛ unim no like omo gi awo yi wo efie ne ye omo ya na omo minim bebre ya na omo wani a oban ba ya na omo wani a so akran beto ho saa na hu sɛ ebi abaye bi beso authority akran na wo de ba akran na ho ban omo gi awo no at times bebre because mini bebre eye adwuma ti asem yo ebi a memetu yi meni ani yima wo na wani ebeda na mahu sɛ yima wani na wo no de ye papa na de ye boni because midwife asem nkofa no ebi a meka sɛ nani ono so nani twa kukuku ade o kire kura ne papa ebeda na me to the lay person minimum hwe no ebeda na magina di sɛ o kuta sunsun papa obeti de abomba ho bai se onni sad na enu nti ne se pebambo ko baabi pebambo fa ho ko hye sunsun bi ase e de nyankopon ana se the black one fa ho ko hye ase ne pebambo because ewiase we na pa like obaji ewiase we ho a on ti ase what you say be se nsem a me no bobo ho ye e bia maame a wawa kona ba wiase oni ani okay what you say e bia medwa fe a oba be dware akra ono so wa ani nti
saa midwife ne ebi ko od be say akora no nti wo maame na wo de akora na ba wi ase no dia na wo so wo ye enu tan ne bebrebe wo enkura bebrebe asay no on say you may and na okọ hospitals here nurses for bebrebe doctors for bebrebe patients for bebrebe and one na akọhwe ayarefo na nkasa no bebrebe IJJ contract yeah especially nurses for no and doctors bebrebe abey for bebrebe so dwane court different course yeah wo hwe akora bi destiny otimi say no obi kura ho a yare common fever okodu etimi de fam ema no coronavirus doctor obehwe no otimi etos ayare no de ache no eye free obi timi wo ne ba nurse ni obeje na wo no otimi say akora no wo awosuom ana sa wogiyem so enti ebeye dan ana me won say hospital a me kwa wi e ho no ye safe ana sa won ye safe mo beje me ba awo doctor no wo hwe me bayi e be de no say doctor o ye good and o ye good on say uni ani eni dam di kan say pe bambo na bambo ne pe ne hen oh say ne papa o say bambo ye pe ne wo say me pe bambo pati an ka se mi ncho o be bom pai me na me bom pai na enipa na o ko pe bambo nipa na e bia o wa wuye mu ana say onyem na awas be ye kan awas mi say nipa na ko pe bambo ana obi a eno na me bi say bambo no pe ne kajetia bom pai ye menya nkopon mo ho nyame bo fo bo ma na say pe bi fa oti wura na tio wo kan pai the whole world baby and we bom pai che Ghana dan so pe bi o hia de a wo kire wo pai Ghana eno na me ntia say nti so obi ka che me say major bompire na me hunu mpire a opese me bo bompire kire obo ade no onyankopon de obi na so bompire obi betma bompire na obi a bompire obi a mpire enanya obo ade no tie me de me makoma mu de obi a mpire nyam tie me makoma mu de obi a mpire nyam tie because sekronfo efatu se okokobokro no a obo mpire tero ade bra me ekoi ma me nya bi ampa obetmo obehie obu okwan so agene bag edi to asin so agene bag what you say sekronfo peka age erade me baby am ekoi ma menya obi ka anye ampa obakunya ka ne bi age ho na tie mpa ye no ibai mayan kana asem be serious because en some ye kana ewoye ne ya hu we abrabo mo nsem you know correct o ka ti obi say omo mpa ya ni parba ka ti o so free bomb mpa ye nyene obi wo ho a metima ka say yi a we esimu yi won fa na chinka na kete one night in Poda. Every night be attending to so sa ko say ade be chi. Na say wo say ni pa na bomb pie sa hu hwe no. Na say there is something going wrong somewhere in your life. Enti so obi a nyameti obi empire adenti na say ni pa yi we declare midnight prayer. Or bomb pie na dubia by still near ma say na say. Say ni pa no so bomb pie baby o. E bia o bomb pie o bomb pie anadunu bia ade chi a o ye ne ma enye. Ade niema na de niema na oya nyame ompedwa mammo ompekro no ade a ene mpaye nko ne se wabom mpaye awie anajo na ade chi a ono ba akoda na ade chi a wakoye ene maboni bi ibai ma men ka se menchirawo yen deviate from this topic okay ye woni pa bi wo ho a ensamfo okotwi ko breman wodi bi enso sa ni pai wo so bibia mo ana ekọ wo so bibia mo ana ekọ obi nso declare no say me ade e fa ne bone pa me nye bi da enso obom pa ye ko twi ko breman still senke an wo senke so aka chem se di paramount empire na star ebai omutuo ana ona ya ana nyam be hu na nim ntem ana de no onye ana mo be na so otu me da asefa asebu die ano odin but ano odin but baba the meet ma kan say ewi ase ha it no ye ne ahonhom ene ti wi ase ewi ase ayeti ye ne ahonhom na ti wi ase obi ntimi nyina ba bi nka njere me say onyi bibi ni ana tumi ni wi ase onyi bibi ni a wa ho se wonyi hwi ni a wa ho what you say se wonyi bibi ni a ana se wa bi a wo hwe me se wo so onyi bibi ani a onu obi etu kwan mo ko pebesa but uduru ho no ya de manipa no ya mfa ama de na ekoso why obi bia kam why obi pet bibia ateniu ebi kro nipa no kwa ya connection ebi nipa no ko bi passport or etu kwan but edu ho no ya de visa na bo mo ma no adon kwan ya mfa ama
papa nti ewiase we say go so nipa no onye dan nipa no empe baabi nkompe baabi mfa baabi himfa me person odisi so ebi akwa ana yesei onko nyame ho ana se nyame wona ho onko obo ade ho omo mpa nkyere obo ade omo mpa nkyere obo ade no na make tie o almost every church in this Ghana in this country in this Ghana in fact me almost everywhere in this country okay every prayer camp will be here bompaye obi here declare say December ebesimu yi asori bi ba be declare 1 month prayers and fasting against election against yefi abusuafo yefi abayifo ne ho awan just say so many captions empire be na Ghana enti say ni obi ti o sese e o mitimi pa wo say won pe bi nko ba bi no hefa no nko aso nko obaade ho obaade no ogina hen no obaade mpo no hwan obaade no ni mu ye nchichemu ana se de wo so nko asore mu de no wonkro ana wanya dan because they say we are sick and tired obi asore ose bompaye empire no me ebo no mabon say bisuma bompaye abo still ade ekwa na ekwa ntimenya dan enti as a spiritual person say what bana me ma report me case amawo ana wona ye spiritual boss na ka chem so major o problem we dey bompaye me say papa ma bompaye enti he fa na me nko o se ko obaade ho obaade no e ho me twa take it ana me froka ana bass be na me nko fro ye take it dey ko na dia yen menya dan o say nanumu asem ye nkranto nu fe no nanumu asem so emma kwa just asem no be ye de wa hye se nye dey emeye nti fa asem no kotu fa bible biem me pese no if you say me wura sunsum ni ma mo icha se me ye bibi se no asori kwa endome kon asori ndo kon ana ti baba ti na say wo kire say ansana onye kristoni me de no kure ni kristoni ni wan na wan kristoni ni wan wan enti wan se so bompa empire na me nkobo no on say empire se obi a ti ese obi a so obi a bompa wonye kristoni enti say me ye kristoni ana me ne ma agensemo kristoni no no wan me bawo me won kan say me ko asori okay sa Ghana ha de okokwasi ada asori a wo ye kristoni okomeme da asori a wo ye kristoni ukofi ada asori a wo ye kremoni ana se wo nko asori na wo tifie na ya yes wo ye traditional worshipper na say nananum somu na wo entu de me fa ne say me ko asori enti asori na me ko no ma ye de me ye biara still de gina ana mabawo ma na say me tie wo ne me tifie na me hwe o TV so ana wo say ana say me bisa say ma bompa ye ma ye de say me ye bia still ana me gira ho anti papa menya dai wo say bompa ye empire me mo no hen ana say me nko obaade ho eno obaade ho na me say obaade ni station wo ka so a kire me na me anadwe ya me nko ena mba ba kire ho no ena mba ba kire me fanasem fanyame team obi o hembia ntie ni me ka ya papa obi some question obi amen ka bi tie me ka ni because deputy tiba me pese me bia yese bo me pese me ni nyame like me papa no ase metwe na asa ho bebre dabi o papa de tie o be papa de tie papa tie ni just relax mate on say asem no bibi wo ho ba wuntime nka won person ne obaade ye betwe me pa cho obaade no ya aka me na nya aka me na nya aka na fei question me misa ma me ho obi o hwe won anadwi say ni pa na ebisa question say as a spiritual person me wo problem ana me dey abo wani ana say me TV ho na me hwe wo enti say me TV ho me hwe wo yi papa e dey na me nye me ka say obi wo ya top attention ma no enye ne pe ba woto ana ensa e bo ne hwenim wan kotwa bia na wonto no ene papa bia me hu no se hwe me nya kwase ya bisa o anopa ya me gira ho ese sei mabu kota ena me gira me kwa fuom wafa me se ka me kodo me ba me sa kotwa kota me bawe wo se ansa no obeda no onum half na bia ni sinachi ese wo nam kura kase wo ho a wo kotwi makwa gu ho no akwa wie so ho enti no ansem bi wo no mo a menu mienu ayeye asade because edom na hwe ye no obi bi sasade na papa menye because they say obi
ade je wo a se de wo fe yi o se open na asem akamakoma ma me nkɔ ne nkyɛn na ebi a menya me solution na se wo tena fidie so ka kyerɛ se ɔmɔ mpae o so ate mpae wo bɔ wabɔ enko yi won kɔ hefa o se ko ɔbɔ ade ho ɔbɔ ade ho ne hwan no ɔbɔ ade papa tie me ma me kan se me nkyɛw obi wo no mo a wa free ne nkra brim anase odi be 15 years no sha se ɔbɔ mpae odi be 30 years 15 years abeka ho onware abɔ mpae sa ohun like ohun na brabɔ no baabi a yɛde ekwa kosi se wonnam sa ad ne bim na se like ohun solution unya solution ma massa problem na o de bra frame oh I for baby asem na o de frame papa o de baby asem na ene o abusu ya me ba ma menye nkrato na mra isi a me ba ye ba to ase aba ana amana da fumo bibira kwa ba sama gimre na samre mo hemi e yake anje ha ba ene de time da ba mesha e bi abeda maso na mare fever na e ha wonu ato untumi enidi da na ama hono aye mre onu e ya wonyono a bo made na no time da ba mesha e bi bo ra trust e ba so pharmacy show bia kwa wo say o be time da ba mesha na wonya bia e bitimi aboa ye oke anje ha ba capsules e ya dura onu no ma e boa na kwamo ano enya hodin esonko send down na aboa mo tumi edi yare eso na wonya ke nji haba kapsusu bi any time haba me shan na wokabo na no ma dia no kwasen send se wani na ensese e ka chiro me kan fo sai mu mi e bia ma so bi bera mo nwa transport haba to pharmacy shop e bi atun do bia kwa so pe ke nji haba kapsusu any time haba me sha so for number 0244 417 669 e be da tie phone na do phone na so mo nya da je na mo hwe me din the Dr. Kennedy Unso Agyeman me do bi bia as if I shop na me sha dia o bag bra ade eno so biem na time ba me share me see ba queen why me say bra said the time heba mesha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a riase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time heba mesha enya nu ko die na nu mato a wontumi anije no wadra ni time heba mesha edre enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time heba mesha edre ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo atri malaria ibi ansa ayo se time ni TIME time heba mesha afi malaria fever bi ada ni ziba ewo mu no ebe tiako FDA ahwehwɛ adwadie nkwato yi mu agye atomo sɛ eye mensenye dia nanka malaria ye me pasa ada mutu bi muame Ndesne oyi mami menye duru oh yeah your friend nye dia herbal mesha eye malaria do papa so wo ko hospital na hu se malaria mo woni bi wo moja mu a kopenya dua herbal mesha ebe su malaria nyina wonu mo ato a nyanya dua herbal mesha wonu mo beye wo kama na wo bedidi be batema mami si wa worry si ho yeah no be so mami na mami ba ko pe na ode man ko herbal shop dodo nemo nsabeka bi me de bejia ware na nkasa nye dua herbal mixture dua ye dro ebusiafo mami kan yampa hwederi a mekuno wo si bi hwie aduane no hwehwe nye dua herbal mixture na wanom ede amame abofra wonni mfie dumie no ana opemfo entumi mfa se edure nye dua herbal mixture bro aduane di a hwehwe edwadie yi nkrato agye atomu se eye ade na so hu mi a wo de bibi osie enya dro ne dro edro ne ne sayade axco herbal caps team enemy koko na ha me bebrebe eyi ni nyina afiri ho me
wura me anye bai me so metimi anom ask ko herbal capsule him betimi anom be dodo na woni ask P herbal capsule eno ne ma me sisi yade ni nyina free me so a mama me ho ato me ask P herbal capsule hina na ni jaba fi so di bibiasio ask F herbal capsule e boost your immune system ejento so de usisi da bia chia na ebi chia kan ho me sisi ndi aka ho ask P herbal capsule e be boa mo sisi na ye kama ma tu pa se one no mama ho ato o so de hwe me hey ask P herbal capsules Papa me so me kwanu we unya anye dan no yiwani ni be da nya bi ask no pay enye na e wo herbal ene pharmacy shop dodo na mu bia da onya mfie dumi no Kumawood TV amansane yena da kunyina ase woni da so hwe Kumawood TV na Kumawood TV no ne fa ba bi e friend the spiritual hot seat akonya we de o tena so na me say osunsum ha wontimi because me da bia me ka say o pe sunsum pa de a medo me gyina mo o me nyae na me nyaa nso da me dwuma de am de ba wi ase nyina no enti ha se wo ba boa ho ne bra because oni sunsum agya na e ba betena e na e ba be hia enti gya ne ka egya ka hia mu a e be hye ne ma bebre e be se ne ma na ye de ni ase ese ade ne mo ye wa ase ye educate ana ase ye kira de ye wunnim ne de wura wadwem sister en samna ye kan en fa ne say agudie bi o en samna papa na ye kan no e ma ne nyo ase wonim de ye wo kan o na sometimes on sa Ghana ha no Christology no age ba bia obi kasa no so e bia ye say oh wo boa enya no kra ni say toto ayampia sa so da bia problem no a eda so no na eda so titi ensama ye ka no na fam oba bia keka no nyina nkwase asem ba e bia ye nwie no na nyansa ba ko bia ba edai aba ba frem titie de ye ka no e ma abumfo enyi mfiri ho time chuku na e wa de pa edema wo abusu America wo say obusu ne bi wa brocha betima ka chenso onkohwe Kumawood TV e wo YouTube Kumawood TV e wo YouTube so na onyadu on mo aka chense on subscribe bottom kokko bi na won no so ne nsa wo na ni ase kwari wanti krodom na so oba beka busuako no enti bre bia ye be start program bia no ye be send prompt na o subscribe wi a me pa cho on share program na ye na kono na ne fe no person no ye bi ehunu bia ono so enwo so share bottom na wo ho eno so opinion say a e be ba sa WhatsApp ana Facebook ana any other network no so about wo ba bi o person de fa bi obetimi de afa sana ko Facebook nso a eno nso Kumawood TV e ho nso on sabeka o ko Instagram nso a eno nso Kumawood TV ba bi obeko bi ampa cho ya subscribe my na share my na ehia o comment nso me pa cho da ase Brahima papa me nua ba ko ono ya Brahima enti o me ma Brahima contradiction bebem enti o me fro yima okay o de me ya me ba no me fro yima no ano aha yima papa say message na baby a me jira de bi wo say obi abompa ya ene ma mfa say me no ka say obi su den ne kunu agya no ebi o me ka so okofa be ma ekura no obo o wi nsam obi nwi gatem no oda no okofa no afri gatem abehuru no ama e say wo timi apiepia no a wonum oba enufo a na ne say a hye nyina enufo ntie say ne say afita be ma na nya baby agina onya baby gina ya ohu oba no obayi ne free gatem say oyefun say ya oba bi nso gina baby apiepia ne to ogu na chi ade eje be man sister yi su ade na say sa nipa wonye yo have me da say question outside mama say nipa bi nam sa amane num nipa bi ko sa atiti num kasa nipa bi nam sa amane num ko sa atiti num a o de chinia na onya solution a o de on frame so o de anante akọ Benin onya solution o de anante akọ Nigeria onya solution o de anante akọ baby yese eduro wo baby yese Satan wo na se onya solution a o de omra on frame omra me na ase oni sunsum na etimi mo media hia na obogu se dade bi twa dade bi wow enti ye say ugina ho say obi ewo problem oba won chia betimi aboa no problem bia men ka se me bi ato nchen problem bia yare bia o sare yare sa ka yare ka ho
serious problem bi a yare bi te say yare bi a mint me modi because yare de endorse woni pa bebrebe yare bi a obi wo a wo so yare wo yare obefrɛ so wo ba wo nkyɛn wo mmra no ne bi ono ankasa sɛ nipa ko yare ono ana sa ye wo ye ne ho wo ye bayfo de bayie no ana atɔ sa problem de ama ne ho na no de ba wo nkyɛn ti sɛ obi kuta sa yare we bi na yo ono ankasa na bayie ti ne mu no de aba wo nkyɛn ɛde na wo bɛyɛ no ana sɛ de ba na sɛ nipa na so ye me oba me nkyɛn na me hu sa me nkasa me nka hwe na mo akwankyerɛ de wo sɛ me de ba me de be ma wo sɛ wo wɔ ani a wo hu sa de na me de ma wo sɛ wo so mu a na wo de kokɔ yusu a ana sɛ wo kɔ ne sɛ de ma kyerɛ sɛ wo kɔ ne kokɔ ya ye behu like ye be hwɛ sɛ wo tumi ana sɛ wo tumi a because mama me nka sɛ me nkyɛw maame fo bi ba me hɔ maame fo no me yi no ba me hɔ na ba ko ba epe visa ana ba ko nso ba sɛ ɔno nso yare na ɔno nso be pa yare sa na sɛ de o yare no ɔmo ba manim no de o yare no ɛyɛ bayifo ɔno na de yɛ de ɔkɔ de ne be kɔ pa visa onya no na ɔmo ba ɔmo yɛ nuafo na yes ɔmo ba na me hwɛ de ɔyɛ bayifo no dare no onim sɛ me ni ani na onim sɛ bia sunsum bia nkasa nje bia nkasa nkyerɛ me na me hwɛ ne sɛ ya na ɔsɛ ɔyare ɔno so ɛba be pɛ yɛ ɔba yare sa na ba ko no so woni ba ɛpɛ visa na ɔnyɛ de onya na me so okay mate enti me hwɛ we sei no ana me ma we na yare na duro sɛ ɔnyɛ de ɔmfa nkɔsa ho yare ana me kasa kyerɛ sunsum no me kasa de bi kyerɛ sunsum wɔ duro so na me de ma no ɔno a de wi na ho tifa fa no no ɛwɔ nim ɛnyɛ manim ɔde ade no ko sɛ me hwɛ sunsum mu o yuso ontimi ka sɛ onje ɛwɔ manim ɔbɛdu manim ontimi wobɛgye onye usuru ɔgye ade de kɔe na ɔno a wodi du fie nso ontimi ka sɛ onyusu ade no bɔfo no bɛhyɛw sunsum na tim bɛhyɛw ama oyusu ade no enti oyusu ade no wie yɛ oyusu ni nyina wi afei na ontimi ntubi afei na bɛyɛ na asɔkɔɔ no a wɔde sɛ we sɛ na bɛyɛ na abadim na ontimi fanya bibi na wɔda fam ti na sɛ bɛyɛ na wodwomo no yes we ba no sɛ wa amase mi ntu no bɛyɛ okay men ka sɛ mi ntu bɛyɛ ama wa amase mi ntu bɛyɛ wo ba sa yare sa na sɛ inso sɛ nka wo bɛsa ne yare inso sɛ ka bɛsa ne yare no na bɛyɛ na se bɛyɛ na bɛyɛ ketwa ontimi fanya hwe we ba de kɔtum mu na 5 years na yɛde ma no wow we ba de kɔtum na 5 years Nasa wa mre we na se a kanya de we so kanya bisa kanya de anko yen betuma nya da but me blame we na se no ni me say mama no ayare say duru ba on sa abai fom ni so me smart but me say du baye mu a me smarter than abai fom no baye mu no ye kenkon baye kura sa ente se we baye fom me baye fom baye fom kenkon na ti me baye fom ma cho okay me baye fom hwe obi di nkomo bi mini aba bi o Germany o se ne ba na boy ne bobo pa o bobo brutal na ne papa o Ghana papa ne jira ne ba no so a fa picture bre me boy ne do ne se ne papa o do ne picture bre ne papa na o se the way akrofo ne si so boy ne so no enya asem keto after so o de picture ne bre ne papa no boy ne ko si park so ne nemo bu se pon o machine bie ne Germany ya fa boy ne na nkosim up to date ne na ntimi anya adwuma bio ama ne wa shift every football wa ntimi am ball bio eye adwuma ofro ti say ni pa we eye baye ana ye dimo say ni pa we nya baye eye boso na ye ne sa boso na ye papa ne ko ba bi say anya boso mo a ebeye nsutumi anya nsutumi ebeye motia anya motia so ebeye different spirit na ti asemi yo papa no me fan say me ya me ba ana wo ba bi bobo wo ye yi a obema me bia dia ma me kura me san so afa ho agedin ade anti kromo a ya samoajan sanya asamoajan ko bi ni asamoajan ma me sen ko bi ya ni asamoajan ma me ko bi ani no enti ye se me metia me ba bobo wa broche minim se sa akura ne ye yi a metime ntem ana me manya adwin bi se da bi se me trans ma akura wo ye yi a me mani begu ase enti me gye ne picture de akoba bi makwa akosa enti me say nipa we me ya baifo na me ye dimo bayi papa na ya bayi no papa na bayi ene etinimu papa mama explain ade we ni nipa ntia se
nya ba ye nko ane se obi asora na jo etu nam wie mu umu ade a aye ba yi ahomaso umu ade e ba yi ahomaso e ba yi ene berebere e ba yi osoro di dia manfata mbasa e ba yi ahantan e ba yi je e ba yi obo no a dwe na hye mu a to the sense say wo control control e ba yi enye ba yi ne se obi asora na jo tu na obi wi nipa nam kwa na kire se o ye ba yi da bi nti ahoye a papa no ebi ahoye a hunhum na ti ne mu e ba yi se ne ba no e ko nanim sa wa abdabo mu no e ne ya sa spirit no emfa ho se me ba no emfa ho se minia no emfa ho se madam no me chocho mu ncho no na tun sa di emfa ho ba yi mfa sa de no ho ba yi mfa sa de no ho unya bi na omani bi a uyi boto mu sika de mana ene ko ana hye ne mo sa esa wo waye emam misika na hi wa mani bia ene hi o mani bia ene hi wa mani bia baka sa wanya bi ana yese me de ekom de me ana mete ho enche me bia phone line no enti yese no me person bisa say sa phone no muti say no ya na demons no ene o mu na connect eye baako ana se demons no de o muti o ba bi baye ya na de demon obi amfa ho ebi ono mo anya demon ne connect ebi ono mo aye bayi na hankasa nation bayi na hankasa niema opeso ye no hoye ebi ono ma demon fa ho demon nye demon asembia na ime as a spiritualist ye organa ha ye wa abosum bebre na organa ha abosum organa omo so ye demons ni bia na ase omo de omo ye de dabi abosum no omo nye demons abosum nye enye demons omo ye de omo no on se ye nananom ati ase ye nananom panifo tete fam panifo no na ye de edua omo omo like omo ye sunsun bi a abosum na ye sunsun bi omo tete ensuom etete enuem omo ya honhom omo wo like mfan se ye ho enipa ho on se wo kan asem bi wo se ye obosum ene wo ensuom wo se mbisa papa ne de na se ebi ana wo de ko ensuo bi bosum ana se ensuo na se wo kan wo se ahon ebi tete ensuom ebi tete nuem on se ye wo bosum bi ho no mo a ono ontinsum onye nsu yes on say ye wo antoa yensu ye wo akono de yensu mo say apepe onu so yensu da che onu so yensu afra me am kru onu so yensu but ye obosum bi wonu a onye nsu ye obosum bi wonu motia bi nsu wonu a oyensu but modie bi wonu a onfri nsu ebi fa asase ase ye motia wo nsu na wo motia ebi on tinsu ebi fa asase ase ebi fri jam ebi fri nuam ebi fri abem nti moti enye sana abosom bi won so a ebi fa asase ase ebi kura free enframam enfutrum ebi free enfutrum okay what you say ana ye obi nso won so a omotiti nso omo na ye nananom asante ye nananom ankasa omo nsuom no na ye nananom a ye nananom titi ye nananom no ye de efre omo se omo mra enom na ye de mra metena na omo na me bisa o se Safo no ye classify omo ka demons no ye classify omo ka demons ho ye classify omo ye divine entities ana omo ye de yin omo no omo ye like abosom no omo ye me fa na say like omo wo Africa ha de make want to say omo no omo ni onko US enko ngoto abosom bi Ghana abosom wo hey se oba kotu no wono na bia obi na asoma no tie what you say o se madwuma yi anante enu anam ni kromo awo me nante o nya se me nante akwa akopetumi me tumi na me teme dem wa nante kromo o se adwuma na me ye no me nya encounter eni abrante bi de nkomo na me de ba so yi so no kire me se okogonja akwaji tumi bi that day no okoy na broni bi nsu from America ba beje sa tumi ni bi ya Ghana bosom na ose uhwe de wu a broni na si akọrọ apo bosom no wasi asini dama no no wasi aye na watere polisher enya asem ketwa se na me kan che o se this wasoma na so obi what you say because onkoto no ho
onte ho demo ya beje ne ne na kwa yes onte ho to ono so atukwan omo de ne ye saint omo abruchefo omo de ne ye saint omo saint na ye demon na yes saint no omo say classify as demons because me kai so ya classify omo so omo ye demon omo ye abosom no omo ye like omo ye nyame omo ye nyame okay ye abosom ye nyame what I say because last time bi a check akra me ko free saint bi me sha say me sha say fisa na ma no me ko free saint bi me free remote ya sa na e ba sa free saint sa saint no na ono a onye demon ono onye bofo ne tinti be se light pool onye demon onye bofo no ye dey omo like omo ne from sama tenten no ima se obi hwe obi se na ni aje ho e kwa be so no be fa obi nya ho wo number bi me wo number bi ho no me number no me number no 0242 25 18 55 0242 25 18 me kira kwan e wo anwoma so tech anwoma so odu anwoma so station a wo de frame line na e ho no no na friend wa friend wa nya wa friend na me ye adwuma mini pe befa anatu makura befa o friend na me ye adwuma makura befa because anytime be am busy anytime be am busy but adam de tenase e ye adwuma e mesunsun kese ni sane e kan hintasem e kan manfo ho nsem kire omo di aka so akata bia obi so di asie bia no oyipie e da sunsun ni ye adwuma ankasa e ma ni bi aso bie e ma honam no enhu ba bi ejina no e Sunday kwasiada from 6 to 3 p.m. Sebo about 3 10 aba kra men show. Wow. About 3 10 aba men show from 6 to 3. 3 pepe. Na sunsun na chese. Men sorry. Oko 3 pepe na sunsun na chese men sorry. Sebo 3 na oba na de be ka che intro. Bia me ma tan da ka bia intro. Yi se bia me na ma front personal zebra mini nkomo. Okay. Ana se bia me na ma front zebra mini nkomo bia me sunsun na ese ka sa in different way. Sebo 3 na oba 3 10 aba kra mpa. Mapon 6 to 3 Sunday. Abusia for me jira akwanya so na mabie me phone line na woso enkomo bi a woso ewo ho e bia na ofie obi ti wono mo a wo wi efie no mu ni panyina okay manya na ntie se yenya problem kakra wo ye phone no ana se ye line se na ho enti e bia obefre mentimi empeke ana se entimi ma enti ye to program no so mpenifo gu so a mo ye ho adwuma se e kwa bem a ye bebie Brahima papa se se ai madwen akosi bibi so because efie bi wo ho a ne nka ne se efie bi wo no mo a emumre wafo ye mienu pe efie na esi wakase ne nyina emuma mpenifo no om ye mienu we ne ma obekọ fie ho no na maame baako ne ma o ma ye yie se tam na maame baako ne ma de ohia se buburu jaa enti efie bi eti se no de wa ye yie no most of times ya taate wa gifie na ne mo nyam de ama ne ma na we nso de wo bre ase we ma no ne age animonyam no nyina na ye de ama we enti efie bi saa no maame no ne ma nyina ye yie no ya na sa maame na kuta bayi no age efie na animonyam no de ama ne ma na maame sa oza maame ne kuta bayi maame na ne fie ayeye no okura tumi bi atumi no anaase okura bayi bi abayi na ano odin nti ode pri yedie ema ne ma okay ode pri yedie ema ne ma maame bi ho no ma ompene ma bayi nya ne bada enya adwuma okay enya adwuma ompene da se wo so be try wo de bra enya adwuma da maame mfa me fie nsete example meka me mfa ho me papa kai kan yeti ye fie ma me busuam ema no ema wo me ye 4 ema wo me ye 4 mienu ema e ko mo ni pa o mo ko mo ni mabrabo okay o mo ko mo ni ba ka bi ko mo ni pa but me maame ene ba ko made me maame ne ba like ba ko made ase like abrabo no enko yie sa o me tale ana why
Almost a nedry. That's a woman, minimum, and more different, yes, different, I don't know, side no. At the time, now, why is a nedry, you're quiet and quiet by a map. Enti, Minya, soon be shall practicing in my chance at the age, and I'm there, make into details, I could trade in tea. Sad knitting happening between them. Because me bra penny man koyi man kra nam se de meko ako into details ako hard na me call ye no mienu na omoma ekoso no se efie ho ni monyam nyina omaje e de ama omoma nam se okay sa me room into details na hwem na me maame na oye bayi hima room a wawu but me room a beside na me maame na se me nana na oba na be ma nyina eye abayifo wow enti omuwu no na we omienu na omayese ene ben omo na omo de bayi ni no danama omo enti omo to aso efie ho yenyini chepa but ye dey friend ye dey unya sa wonka bayikuo no ho a okay unya yime hwe mia fidikadochi mia meni be huna busua bi nso a ema de ye mienu pe ba ko side enko yie kura ba ko side nso ko yie pa but meni ya gani o nyeso obi na eka ho ma mina oni yie ane manso eni yie no onu amom na kuta tumi ye frɛ ne bayie anu onu ankasa ne made yie die nyina waje anu ote so onu a wonfa nche wonfa mu obi anu wasa ne made nyina ntine made nyina tetete no wo pa tuku akoma dubure obesa aba betra efie ho enti anu so no ebasa anu so ade se bi America sai sa ma mene ma ye ne ma nkoyie ma won so muti program yi ade na sa nipa no anasa sa nkofo de no mo so nye mama ne be kire do bedi sa mama na waje ne ma on fa ho edu anadwo a ono wo enjoy abapa na ne mfuru ban se futu koko ni enti ne ma ne sorry ne ma na omo hwe mo sorry na odo mo mra ne ma na omo mra me ho omo mfa me number ne mfre ne ma na omo hwe mo omo mfa me number ne mfre me ne so omo maame e na eri sa nkwase asem na ye behwe me nkasa kese so omo maame na eri sa nkwase asem na ye behwe wow ye behwe me nkasa bibiri yima safa number na to gan papa me number na ye 0242 25 18 55 0242 25 18 me pacho anwoma so station anwoma so obi person oba on e fa na obefa odu teka nim se kumase do obi anim tek odu teka tech station hono mo a obeti so won pa anwoma so on fra anwoma so ka ni bi ana say we dey offer me so odu teka me am wo ka hono mo a ka na ba be fa na free tech wo e na ba anwoma so me am baba me woni pa ho adaje ti o de car base station o me de yes me am wo me car so odu tech station hono mo a o de offer me a me am metu car na free ana say me mama kura yes and as I dey na passenger yes because me be America say you may buy you once my eken e bi ani pa na wo ba no wonu amu ye bayifo ana wo yesunsun nipa wasa do car so na say mo mfa nkofa so asima na so de obeda ne ba ye to kan mo obeda no wo me de me papa me car no 24/7 many dey akiri me car no 24/7 many dey akiri wonyi ni say dangerous ade awe ye no wonyi ni say dangerous dangerous but enye dangerous mame never dangerous papa enye dangerous mame aba da bi sunsun na nenam bibia ye possible mano okay bibia ye possible mano mate enti me sa wo ba yene sa wo ba be yatuka o de ituka no because car the all driver kra unim no the all driver say bo for mama na dan no huni pet ticket mo driver unim no say de unim no say bo say sunsun be ticket no unim no edu de sa wo say o ba be for me car no na ukura bayi na obeyi bayi atuka no o de YouTube ima me bra na so they say what last word or final word say obi abayi ha no obi a demon ha no e de na say di pa no say obi o hono say bayi ha no demon bi ha no ana say ne ma nkoyie ma no o de tale ana wai o hihye na adwiri okwa enko oba ema o de on frame me number no me de atodwa
on frame my number na say susu bi 0242 25 18 55 0242 25 18 55 o dey say of frame a o dey on frame the here so be frame na the on hwe ma chira kwa no omra na oba amane o ha okoda na atete e da no so no o dey oni sunsun me di asia keke omra ne sunsun no e me di asia oni me di asia say pe na sunsun no nya kasa ne ho a na brabo no de asai bia no e be sa da na ewu no e be nyane abusuafo yada mo nyina ase ene madaje amasai na mo de atena ye ho ahwe abedu sabre da bia na meka kire se eniama bi wonu mo a uti abefa ne se eya agudie nanso eya sempa na ye kan ti abusua bomode ya na bo ho ban na ho ban bode eno no the best medicine it is one bambo a uti se odwan ana akokọ bronya adu ye beto atwa oti na meka wo se ebi ana penantwie ato nantwie bawo nantwie kase o nantwie bi ope bia major Miami Farms ewo techimai ebono techimai bomode ya fa major number 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 854387 bronya bay ebi ana penantwie akum ana penantwie ato akwache wo hiri bi ana wo pene bi major me anka some fans me kan fuma fam number yi ofa me pa cho me de me ba no e number e be ma wo na wa frɛ no na nkomo bi obi a wo no adi abusua me the program no esi wa me di dwumadi ho chia me di major prophet Charles Opokudako me pa cho frɛ major wana eno na wiya so obi ade ne me na mo se e ba sunsum dwuma mu di a e de e frɛ me the great oracle obo ade nsira na me de ntia kase ma me yire Mrs. Rebecca Opokudako ana me manyina ne titiri me chia me ba true love me manyina ba chia mo ma efo nyina so me chia mo nyina me kiro so me da wase o ma bye. Ana amna da fumo bibira kwa ba samaje mre na sambe mo hwemi eyeke nje ha ba ene de time da ba mesha de bi abega maso na mare fever na eha wonu ato untumi enidi da na ama honam aye mre onu eya wonyono a bo madina no time da ba mesha ebi bo ru address da ba show pharmacy show bia kwa wo say over time da ba mesha na wonya bia ebitimi aboa ye woke nje ha ba capsules eya dura onu no ma eboa man kwamo ano enya hodin esonko ne send da na aboa mo tumi edi yare eso